Abala Bishop Echiru nerebe e tolitoluna kwapu kede tungada ay murati tone engare no koluka akelesia. Ono kere mo fi fuda de seja sikia makia mati siche. Kidi fuda de jas kere bonyo. Jangan mati dari cie. Wewe na ni wauro mati dari wa polo komba. Mamu kile jangan mati. Jangan mati. Ekere ni bako nya chupa. Etera kito kole saki jo. Etere ko mono kieta na testa ni seta ila iraete yebo boriasi ekoto chopero saki kikumesida. Apa raija rote na nai koleta yi. Ai nyara ikileta nere moya bera isuru chetonga la subanyo. Ile ebubio. Chalo inati peli kile to mesema kakusekila. Yete na kakuste kicholo. Prepare. So adu mengo joy ya pupulu pichi ligi yote la dia moja dia. Vice Chancellor Loituli kana Father wasi gosanga onyeren nyese chala mikiti Ipadren kede idiko ninilu anyeta kesi ashomani kede ay tolomunyo kobala ipulu enyara ro konye ikidioko lu seuna. Nuna tegara krono. Losete isana kina kawo luedi kira lo dada selu lo dada silu ai limoro ai ordinary smoke ai sana kroni kodocho ni kamala kide BCC. Father Silver Pio evikalo soroti diocese ngesabu ikopak isaserdoti nilu etolo munyo isoma etalu eloshoto aitegiar akeche swam neto saserdoti ni dalu etolo munyo. Kilo ni kamala kede aitapo etena evocation lo. Imame yoto mokazi. Konye alato motauka ngesajai ai kuda ngini boni be. Kote ngalo mari arau ne jana kino kasban arau ngala te sacerdote. Kalau shalam kino asban kanu adalo kina do kana arau te dikon. Apa dong ai shalam kini kuma kare li ngara kese. Taita poitena anungo ai shomo kabara te fada. Itu dong kolar kongadit tapi dengai rijainin kada duch para shana shari mata pengat mudu namu kengin kianar ya asuite bala autanga shomo nisa nyedo alomango dolonga kiniawan bungo simalu to sema kena budongo adumu asuite teng awala adumu kapoy tengin de bunga adumu iborengin bala ngai tauka sachamu budongo sikoi alo sidi kada ashuma ngin do kurang ashalam kula suban jai shepika narai aku Kanu TV East Tolbert Edaiti Kosen Thomas the Gospel Colon Parish Mission Kapir Komora District.